okay, wabuya makabuya ubuya sengasafuna ukuhlala nabo okay sekumntwana nje odelelayo ngajabulela ukuthi wazi uNkulunkulu ngakujabulela lokho uhleli ke wahlala wasebenza wathola intombi wanomntwana nentombi leyo bahlala ehamba isonto leli engilishoyo bahlukana elokho esebenza kungumntwana ongahluphi right nje wahlukana nomama umntwana kwaqala kwangathi khona la phazamiseka khona kancane sekaqala uphuza kakhulu aphuze lokho esebenza njalo lokho ephuza sekalokho ke manje tshintsha amasonto ungena kweli sonto aphuma ngene kweli umfana ngathi mina mawuzolwa manje uzawuzonda abantwana bami angazi ukuthi abantwana bami bathini ngoba angengixoshwa abantwana bami yabo ayiwaxolisa wahamba ke waya kwelisonto engilishoyo kababa uZipha awuhlala khona lapho wahlala angambona ukuthi umntwana omuhle right nomzimba wabuya wabakahle uthe kusenjalo wangifonela wathi datubawo ngifuna uhamba ngeCape Town uyokwenzani eCape Town abangifuna ukutshintsha impilo uyangani eCape Town imali ungenayo wathi angiyahamba datubawo ngathi mina okay mawuhamba hamba uhambile ke wodlula kumntwana kasisi wami ohlala khona ngale Olivenbush afika lapha umuntu akasisi wami amtshela ukuthi uyahamba eCape Town ucela amafoni number walaba base Cape Town wamnikeza makasho umuntu akasisi wami ukuthi ufike nemali eningi waze wathi ithi ngikuphi 100 rand akasisi wami athi cha angifuni imali engazi ukuthi buya kuphi hambile wafika eCape Town wahlala I think hlele 2 weeks or 3 weeks walwa nalaba azekibo bamgwaza wangifonela wathi ufuna ukubuya ngathi ngalendlela uhambe ngayo ubuya ngayo ubuyileke ukubuya kwakhe manje wabuya sekahlangene bukwazi ubaba wakhe uyaphila umama wakhe uyaphila ene mina ngifeke ukufa kababakhe une twins yana uliwele likhona lapha eCenturion ulibonile ene ubaba wakhe ikula umbonile lapha akasebenza khona kumla isebenza espa lapha ngasebenza espa umbonile ubaba wakhe khona lapha yana kathi mina ubukela iHouse of Zwide too much because lo funani lo noba uve lapha eshop kukhulunywa ngofunani wazitshela ukuthi kukhulunywa ngobabakho ofunani baningi igama lakhe kungifunani ufunani babakhe ngithi ofunani baningi wena uzwe lokho wathi nix khuluma iqiniso ene futhi wena angisumntwana kabhuti wakho wena ungitshontshile esibhedlela ubhuti wami ushithi babehlala boyi2 waphelelwa umsebenzi ngaphelelwa ngumsebenzi usisilo wahamba makahamba ukuthola imali zeblue card uyazi uzothatha imali uyahamba shuthi okumbulala kwakhe lolo langa lelo kunomuntu oweza kubhuti wami wathi ngibona umuntu wakho nangu uhleli nomuntu endaweni eso ebumlandini lapho so ubhuti wami uyile uyomlanda khona babuya bangena endlini balala because into ayenze ekseni kwiSunday wahamba yakusisi wami omdala wamtshela ukuthi bheka la ngesikhathi esozo utshele umfana lo wakho ukuthi eze ngesikhathi eso azothatha ipresent for iChristmas yakhe it was November we are close to December kwakuzi 18 sika November 12 November kwasamncaba nge18 sika kanti esiya lapha ehamba ngenyawo wangathi bamangala because kwangasumuntu uhamba ngenyawo efunisa nama poison in sekacedile ngomama umkhinyile umkhinye ngesandla and then kushuthi wathi makabheka uthola ukuthi sekaphelelwe ngumoya kushuthi wamkhumbula iskipa ethumenzela umoya ukuthi avuke uyayibona so wabona ukuthi akavuki wabona ukuthi ngcono naye azikhunga azithathe babukeli bethu emakhaya sanibonani nginibingelela igama lami ke mina ngokwazi ngansela ngiphansi lekadla amahlathi amnyama nginibingelela lapha sinapha kuNep podcast lapha khona suke sixoxa nje izinto eziningi ezahlukahlukene ke nenkinga ezisuke ebhekene nabantu bakithi
ngethemba lokuthi ke wena mbukeli uba na indlela ongenelela usize lapho ungasiza khona kuzona zonke inkinga ethe siyabhekana nazo. Ayikho inkinga esike sesetha sahluleka ukuyilekelela noma nenahluleka ukungenelela kuyona. Siyabonga nje kakhulu ngesupport. Sivule iprogram entsha yokuthi abantu abafikile phakathi kwethu bekwazi ukuphuma besizakele izithi idinga ezithinta imali noma idingo ezithinta into zama transport izonke nje izinto ezethu umuntu mhlambe la akazothola khona usizo sekunzima ukuthi akwazi ukuhamba afinyelele nongabe usizo kungabe umele lashe yonke leyo nto nje nani niyazazi inkinga zabantu ebhekene nabantu bakithi. So isikhwama ke se podcast sizokwazi ukulekelela kuleyo ndawo ngaphandle ukuthi unambukela ufone. So siyasazama ukuvula itrust fund namanje ke ukusese enhlelweni. Ngicabanga ukuthi nje yonke lenyanga silokhu sisho njalo ukuthi sisese enhlelweni zokuyivula ngoba vele kuyi progress. Kodwa kwamanje siyanxusa ukuthi sibe nama friends of podcast. Ama friends of podcast siyazi ukuthi lapho sobe sinabantu abavolunteer to say nakho kuncane ngikuphethe sinesiqiniseko ukuthi njalo ngenyanga maybe podcast iyawenza 10 rand iyawenza 5 rand okwazi ukulekelela ngakwazi ukulekelela khona. Namhlanje ke ngihambe ngedwa ngihamba nansi family embili phambi kwami abazobingelela beyichaze. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Mhlambe angiqale ngoma ayichaze igama nesibongo nokuthi kungani elapha and then mase enekudadewethu ithuba. Sawubona Butgwazi, igama lami Ndumathabo wakaMaseko. Inkinga engilethe lana ngiphuma Ashesville. Inkinga engilethe lana ngilethwe ngumntwana kabhuti wami. Ubhuti wami washona ngo-2000. Wazibulala, washona ngokuzibulala. Wasubulala nomama umntwana. Yeah. Umntwana leso sikhathi bekana 6 years. Okay, kushona kwakho ubhuti wami ke umntwana samthatha samsekhaya. Ngaphambi kokuqhubeka asike siphe oseceleni ukwenzela ukuthi umbukele ngaboni nje ukuthi sakayichaze mase yena eyasho ukuthi yini emhlalise lapha ya ubani ozoxoxa yena indima yakhe ithini. Sanibonani lemakhaya sawubona Butgwazi. Yebo sisi. Mina igama lami ngukhuselwa isibongo ngoba Tiger. Yes. Umama wami lohlele duze kwami. Yes. Sizela ngenkinga kakhazi mama. Yes. So umama uyozokhuluma mina ngilanje ukulekelela umama la khohlwe khona ngikhona ukumkhumbuza. Okay, perfect. Yebo ke ma sungahlala kodabeni ma. Oh, yeah. Sasho. Uhambile umntwana uhlala emakhaya kumama. Khulileke khuliswa umama lapha emakhaya. Thema sibona ukuthi seka kwi age yokuthi atshela ukuthi kwenzakalani. Yeah. Abazali bakhe. Samtshela ukuthi hayi abazali bakubamba ngalendlela. Okay, akubanga nankinga ke azange abonise ukukhathazeka ngoba kusesengumntwana. Ethe makana 16 umama washona. Akushona umama kwamele ukuthi abuye azohlala nami. Ufikile ke wazohlala nami lana. Wathi ufuna ukubona khabo mama ke ngoba bekangakwazi abone nefamily yakhe umama wakhe. Wahamba ke waya kumama khabo mama ke ubeka nelitshe khona lapho. Wahlala lapha ngemisonto iZCC. Okay, wabuya makabuya ubuya sengasafuna ukuhlala nabo. Kese umntwana nje odelelayo. Ngajabulela ukuthi wazi uNkulunkulu. Ngakujabulela lokho. Uhleli ke wahlala wasebenza wathola intombi wanomntwana nentombi leyo wahlala ehamba isonto leli ngishoyo. Bahlukana elokho esebenza umntwana ongahluphi alright nje. Wahlukana nomama umntwana waqala kwangathi khona la phazamiseka khona kancane sekaqala uphuza kakhulu. Aphuze lokho esebenza njalo lokho ephuza. Sekalokho ke manje tshintsha amasonto. Yeah. Ngena kwelisonto aphuma ngene kweli. Uthe ngo-20 ngiyenza i-short story. No problem. 2021 wahamba yakwelinye isonto akazi bangalibiza lelo. It's fine. Waya kwelinye isonto ubaba khona umfundisi khona bathi uZipha ePretoria West. Yeah. Wahlala lapho kwelo sonto lelo. Oh, Butgwazi. Yeah. Phambili. Ngaye yena 2021 eli uye wanyamalala. Ngazitshela ukuthi mina uye kwifamily yakhe khabo mama ke or kwifamily yami ekhona ngale Davidton. Ngafona bathi akafikanga and now mafona befamily kamama ke. After a week ngafonelwa ngumama othi uyisangoma eGeberesdal bishilo lidawule.
Yeah. wathi umbone efika laphana ulethwe ngamadlozi umntwana uyathwasa uphethwe ngamandawo so ucela ipermission kimi ukuthi amthwasise ngathi mina mama ngisebenza emakhitchini manje ngihola incane anginamali umntwana lo mkhulule azosebenza akwazi ahamba yothwasa anginamali alo mama okay umntwana lona ngizonika imali ukuthi abuye and makafika lapho nembheki uhlangahlangen okay afike ngempela umntwana abuye uhlangahlangen vele following day ngimthathe ngimse kwenye intombazana ebonayo ngiye kuye amhlola athi vele uyathwasa unamandawo but ngingamenzela ku-easy ukumenzela lokho there's no need ukuthi athwase na okay walandela indaba nayitshelwa yile ntombazana wayiyeka endleleni wase uyalwa mani uvukelwa amadlozi walwa wala nalo no brother walo walimaza umntwana lo ngumfana ngathi mina mawuzolwa manje uzawuzonda abantwana bami angazi ukuthi abantwana bami bathi ngoba angeke ngixoxe abantwana bami yabo ayiwaxolisa wahamba ke wayekolisonto ngisho shaka awuhlala khona lapho wahlala angambona ukuthi umntwana omuhle right nomzimba wabuya wakahle uthe kusenjalo wamfonela wathi Dadubawo ngifuna ukuhamba ngeCape Town uyokwenzani eCape Town abakufuna ukushintsha impilo uyangani eCape Town imali ungenayo wathi ngiyahamba Dadubawo ngathi okay mawuhamba hamba hambile ke wodlula umntwana kasisi wami ohlala khona ngale Oliven Bush afika lapha umntwana kasisi wami amtshela ukuthi uyahamba eCape Town ngicela amafoni abo walaba base Cape Town wamnikeza makasho umntwana kasisi wami ukuthi ufike nemali eningi waze wathi ithi ngiphi 100 rand wakasisi wami athi cha angifuni imali engazi ukuthi buya kuphi hambile wafika eCape Town wahlala I think hlele 2 weeks or 3 weeks walwa nalaba azebibo bamgwaza wamfonela wathi ufuna ukubuya ngathi ngalendlela uhambe ngayo ubuya ngayo ubuyileke ubuya kwakhe manje wabuya sekahlangene ukwazi ehlangene ngikhumbula isemsebenzini it was Monday ekuseni mangithi manje ngiyambona how ithi kuye baba nayi 50 rand ukuthi usabudla uyayithatha manje ngiyambona ke right ngibuyele endlini ngitshela ubaba lenhlala ngilo mntwana ingathakasi right abuya athi kimi ngifuna ubhutise zongulo adlula kuye eOliven ukuphi ngoba uZiba uyashiya uye eairport umele sambe uZiba uyashiya mina akunadisetse lana ahambe ayojika empompini abuye ukhuluma into eyodwa but kwazi ngaye emsebenzini inhliziyo yami ebuhlungu ngimele ngaye emsebenzini bafonela late bathi hayi nawo uxakile nambopheni bathi uyabaleka okay ngibuye ngabuya kuyizinkulona la ku Friday Thursday ngibuye akekho anfonele angolesine kuselomfone ngamna na Friday anfonela athi mama ukhona la kimi okay ngibuye ngomlanda on Friday ekuseni Saturday ngivuke futhi ngishone naye Davidton komunye ubaba ngifike ngichazele lo baba bamhlahlu alo baba inkinga yalo mntwana lo akathwasa wena mhambisa yothwasa ngoba uthi ufuna ukuthwasa yena mhambisa yothwasa uzofana umntwana lo ungamthwasisi into edingekayo ukuthi nina nimgeze kwiside kababakhe ngoba washonelwa baba nimgeze maniceda nihambe niyolobola ekibo and then na khabo mama akhe bamgeze yabo ngathi mina okay baba ngizakwenza njani ngizozama uxhumana nakhabo mama kodwa khabo mama akhe ngabazalwana ene asizwani solo ubhuti wami wenza lanto asizwani anishayisani shayisani so mangibuya ke ukwazi ngithi angisazi ke ngizokwenza njani because awubaba la kunikeza umuthi kumele ayisebenzise afuthe enzeni uhlala nalomfana wami manje bahlala boyi2 since wena ngihlala emsebenzini lo sekahlalela yedwa endawo yakhe bahlala boyi2
mangibuya weekend umfana wami athi mama akasebenzisi imithi lo muntu lo udlala ngemali yakho akasebenzisi imithi kufana namapilisi akawaphuzi la mntwana akafuni ipilisi kwaya butkwazi wambizela i-street committee ukuthi mangikhambe nokhuluma iqiniso ku-street committee ngaya wathi dadobawo ifamily nama-secret bengicela ukhulume i-secret nemfihlo mina athi ubabakhe uyaphila umamakhe uyaphila mina ngifike ukufaka babakhe une twins yamliwele likhona lapha eCenturion ulibonile ubabakhe ikula umbonile lapha akasebenza khona kubuye sebenza esibala lapha ngesebenza esibala umbonile ubabakhe khona lapha ngathi mina ubukela ihouse of safety too much yeah because lo funani lo noba uve lapha eshop ukukhulunywa ngofunani wazitshela ukuthi kukhulunywa ngobabakho ofunani baningi Funani igama lakhe kumfunani ufunani babakhe ngithi ofunani baningi wena uzwe lokho wathi nix khuluma iqiniso futhi wena angisumntwana kabhuti wakho wena untshontshile esibhedlela untshontshile esibhedlela sesho ukuthi bhutwazi izinto azikhulumayo akakhuluma into enikhulumayo la endlini yeah and most of the time makaphuzile makaphuza utshwala kula khona unolaka ubona ukuthi umuntu angambulala nje la endlini kuba nolaka izinto azikhulumayo akakhulumi kahle nabantu and manje into yenzeka esimazi ukuthi umuntu uthanda umsebenzi and bekanenhlanhla umsebenzi bekangawushoti yes uthi makaqala uhlangahlangana saje ukuthi maybe une depression ukuthi ushiwe umfazi yeah then ukuhlangana nento kababakhe okay kuloko ayithike ngizama ngihlala nawe lekini ngibona ukuthi ngeke uthole umsebenzi wenze ngathi umsebenzi wophuza utshwala makaphuza utshwala uzolwa hlanganise la endlini akazwisisi nje at all manje into yenzekayo akamarkethi nokumarkethi ayide unayo kula kumsebenzi mina uhambe uyofuna umsebenzi ukhona ukuthi uphila ngeke uphile ungasebenzi true akasebenzi uvuke ekseni every day uma uhlala emsebenzini bahlala bodwa lapha yabe ngabafana bahamba mama emsebenzini during the week uhlala khona ubuya ngama weekend okay sinokuthi okay shothi uyahamba uyozama njengomfana ubone ukuthi maybe uyomira ukuthi uzama ukuthi ubone support ukuthi mina ngikwazi ukwenza umsebenzi so oyena ngoba unamaphepha obe security nasebashop une experience ukusebenza emashop ukula komanje akasebenzi lokho thatha ikhwama ekseni every day uhamba i-distance like uyangasuka la kuyongena eJoburg ihamba ngenyawo uphethe umthwalo ongena ama-dustbin sengathi umuntu lo ongekho right like yeah vele lokho cause uya-change today njenganamhlanje ngoba besiza la bekamuhle kabi yesonto imgezile muhle uclean yageza yena abi-clean uyesontweni mara benamalanga umbona kukhipha amehlo nje noba nikhuluma naye kakhulu nento neyikhulumayo uyathusa nje unama-secret and unama-secret akakhona ukukhuluma noma ungambuza ukuthi uright khona into ekudlayo akukho la uhlupheka khona emoyeni hayi ngiright uzokutshela ukuthi hayi ngiright mina and lokhu uyambuka ukuthi lo muntu akekho right yeah nawe uzothi hayi ngiright athi kuzolunga uzosho lasho ningawari kuzolunga ngithi ngakhuluma nami uyinkomo edla yodwa akahlangani nefamily ma esubehlangane nefamily kunebrayinyana kumele asuse impilana aloko ayenze leza zinto zamadlozi uyabona nje namehlo akhe ayathusa ukhuluma yedwa uhleli nje imani isihleli ephuzile impumulo enhle uyanyanya and I think singathi bebubhema lezi zinto ezibhenywayo akazibhemi at all amaloyo nje yena uyabona ukubhema ama-drugs yini akazange ke into ayibhemayo ugwayi kuphela so uma sibheka imisuso yayo yonke lento yini mina butlazi mangicabanga is either wathi makahlukunye le ntombazana le bekahlala naye bekayithanda kakhulu ukuthi watshela ukuthi sengithola umama wamfaka kakhulu enhlizweni yakhe okay kumhlukumezile lokho wabuya futhi wahlanganisa nokuthi angisenabazana
kubazali uyayi-1 akanayo usister akanabani uyi-1 nje Yeah. yilezo ezithumile ngicabanga ukuthi maybe uyowaba ne-depression kakhulu bese sihlangane ukuthi maybe kwasela bahlangana nezamaloyo for instance le ndaba yale mali angasengeke sazi ukuthi imali uyithole kanjani uyithathe kuphi kanjani uvele sekanemali uye Cape Town ngafike Cape Town bafike bayamgwaza uma bamgwaza Cape Town bamfaka emva komnyango bamfihla abamgwaza mabaqeda bamfunela usizo shubeka azohlala phemba afele khona ashone khona wasizwa ukuthi umntwana wambona ukuthi abomalume balula gijima utshela mama abomalume balule nomalume bamgwaza usemva komnyango usister wami lo wagijima makafika ngathatha umntwana imgwaza maqeda limbike emva komnyango bamgijimisa esibhedlela ukhombisa ukuthi kusho ukuthi nje le ndaba yale mali mina kuba manje kasho ngathi ngi confused because uhamba isonto eziningi amasonto akhe awangenile is too much too much amakula nasonto la wangenile wonke universal zesisi konke kunasonto angazange angene so ngize ngiyazi ukuthi maybe uhlangahlanganiswa yila masonto wakhe or kule mali leyo unogango wakwenza ya waloyo yeah into nje mina evele ngisho mama uthi kambeni wayithatha phela imali akasho uthi yena bekanemali ngoba lapha esontweni isonto lela line moshara okay so bayahamba makushoniwe bahambe kuyosiza la bayokwenza imigodi labafaka into zabo lapha so kunemali abayinikezwa lapha yana i200 yeah so yena imali ileyo mara uyakhuluma kwabanye lakhe nje bekhulume kulungisa wakhuluma ukuthi yena imali wayithola esontweni wayithola wayesethenjwe kakhulu ayisethembeke kakhulu esontweni kwakuyimali esikhuluma hey ngoba bathi beyiningi thina siyazi ngazange siyibone nokuyibona umuntu wamakasho kodwa wathi unkulu ayayazi ukuthi imali ngoba yayiningi iningi ezindla iplastic no mhlawumbe masithi iningi mhlawumbe ngaba ngama 2000 or 3000 for lapho yeyilapha lapho manje nisola ukuthi ngathiwa intshontsho esontweni yebo izinto zaseyiphambana sesiphambana cause ukubuya kwakhe Cape Town kula buye khona sike ngasekho right at all njengamanje nje basikhuluma nje isimo sakhe sinjani ukuphi ukhona uhlala nami ukhona uhlala nathi kuna le isimo sakhe njengoba sisho kuba on and off njengoba ngithi namhlanje siphume yamuhle egezile uyesontweni e-universal namhlanje universal okay universal hlangana naye ugezile ubeka nama-dreads ama-dreads wakhona engcolile angawagezi vele makana nama-dreads la umbona nje ukuthi vele uhlangahlangene ngase ngiyamcela ngathi cela ama-dreads wakho ethi ufuna uzohlala kimi ngathi uma ufuna uzohlala kimi khona ukuthi ulungise impilo yakho uziqoqe ungigondele lama-dreads khona ukuthi ube neat uthe ngizizwa ngumama ngathi hayi ngumama athi hayi nangu sekwagondile ama-dreads wagondile ke ama-dreads usmart yena ukugeza uyageza uclean uyawasha iwashini uphile washa every day neti nje ukuthi uba on and off namhlanje nimbone ukuthi hayi akusiwuye umbone ngene emnyango ukuthi khipha amehlo nje umbone ukuthi enakukhuluma into engayikhuluma ngathi nyoka unemnyama na 32 32 mncane ku emncane kimi bashiya 6 years ana 34 bashiya 6 years 94 u94 na 32 na 32 94 usizo senike nahamba nawo lizama iluphi yini eseke nayenza ukuzama ukumsiza ilo lengisho ngithi ngamusa kule ntombazana lenike eyathi ivele yathwasa ya ngabuya ngamusa kulo kubaba useDavidon wathi kumele simenze amandika yini igoba okay mina ke futhi ngasho ngathi mina ngoba ngiyi-1 efamilini osebenzayo yeah imali yasemakhishini incane ngizoyithatha kuphi le mali lo mntwana makangaba right asebenze sincedisane ukwenzela ukuthi naleyo ukuthi kumele ngiyomhlawula azi ukuthi siyabambisana mina naye ngiyomhlawula ngimenzele lento because abantwana bakasisi wami laba bafana abadala kunaye mangibatshela bathi usile uyadelela ngithi uyadelela lo muntu uyagula lo muntu udinga usizo lo muntu uyagula ukuthi anihlali naye
nimbona leso sikhathi manihlangene niphuza utshwala nimbone delela enza lezo yeah lo muntu lona uyagula. And then ngathi kuye ake sihambe siye clinic uyothola mhlambe counseling. Lapho ke into nje uthi kumele mangabe ungihambise la yosizwa khona bekhona into omtshela yona umqambela amanga because mamtshela direct uqabana nawe nje kabi makunento ezamsiza akayi lapho akayi ngoba ngikhumbula ukhe wahamba waya e-clinic akumele kona niqabela wahamba waya e-clinic ngafonela i-clinic uyamazi umuntu osolona yena ngiyamazi bathi nabo ula uthona ndawo ukuhlala ngithi mina ufuna i-shelter kahle ngithi mina unayo indawo ukuhlala lo mntwana lo bekahlala kusister wakhe cousin yakhe balwile so ikhona indawo yokuhlala unayo indawo ukuhlala hayi ukuthi makahambe kusister wakhe ayindawo ukuhlala kanayo ikhona indawo engenye eyokuhlala unayo indawo ukuhlala athi le social worker yazi lo muntu lona unenkani ngiyamtshela ukuthi le ndawo akuyo akusiyindawo memele uye department yalento ayifunayo. Yes ngichazela istory ke i-social worker ngithi lo mntwana yazi uyagula kuso athi mama akusindawo lezo zinto lezo mina ngizamizela security ngimxoshe ngithi yenza kanjalo because mina ngisemsebenzini uthi akafuna ukuphuma ngithi yenza kanjalo bi-security zingxoshe kodwa indawo yona yokuhlala unayo because ukhe wahamba makabuya yazi ukuthi kwazi ube ngumntwana onjani ube ngumntwana ofuna ba special ngathi makazohlala nami ngathi yazi ukuthi angizokutreata special ngizokutreata njengabantwana bakho awuzuba special wena umntwana ngizokutreata ngokufana wahamba ngamfuna ngikhumbula ngiyomfuna ema-police station sekushoda ukuthi ngiyesibhedlela nasemamushari ngimfuna uye kwikhaya lentandane uhlala khona ikhaya lentandane wazi ungifonela I think after inyanga wangifonela ukuthi ungawari ngiright ukuphi hayi ngiright ungawari ngisusa vele weza weekend ezovakasha wachaza ukuthi uhlala kuphi mina ubona ngathi angiphethanga kahle hayi uzoba right uzolula hlala ke lapha yathi mayise emela abuye bamfona ngathi bamletha ke futhi kwazi akukho engamenzeli kona ngiwani ubaba akhe bekubuye ubhuti wethu kuphela osisi bami sebashona nginosista wami omncane akasebenzi ngiwani akukho engamenzeli kona and noba sebengasam understand ngiyazama ukuthi kake ngim understand lo muntu unje sizothi ngoba nomntwana lo ubukeka egula uyagula kwazi ngoba khona buza ukuthi why ubaba akhe wasibulala ngathi mina ngizokwazela kuphi ukuthi ubabakho wayezibulela because into becatshwa ngobaba akho enhlizweni angiyazi angiyazi azwathi umkhulu baba lohlala naye wathi yazi ukuthi lo mntwana ahamba eDaveyton ayobheka idokethi kababakhe afune umuntu ozamsetshela ukuthi ubaba-ke uthini kunazibulala uzophuma kuwe ngathi ngakumtshela kanjalo vele zangasabuya angibuze ngobabakhe question leyo nathi nje kwazi wakhuluma naye makenza into erongo ukuthi amani urongo lapha yoyo akumele kanganje akumele akhuze waba rongo yena kusho ukuthi nina senimtreate kabi animfuni seka ngomunye umuntu nje amele always yena wonke into ayenza you right uyangalo nenhliziyo encane unalento engiphetheyo uyagula yena bukwazi yena kakhulu uyagula nethi ngaba ngabheka ngithi ngiyafuna ukuthi ngingamsiza ngani ngoba kuyangilimaza kufanele kuyangilimaza ukugula kwakhe kuyangilimaza ngoba naye vele ubheke mina ubekathi nje udade bawo hayi udade bawo ngasebenza sokuthula indlu and uba nothando kakhulu manje makaphuza utshwala ngakwi side lami yes
bani uthando kakhulu ngibambe tata babo ngithi na why lokho makuphuzile umkhombisa uthando mawungaphuzanga umkhombisa uthando and ubaba wakhe uke wamzonda kakhulu masikhuluma ngobaba wakhe athi lo muntu uyabo isiphi zathanda sozonda kakhulu babakhe ukuthi ubaba wakhe ubulela umama wakhe yeah angisho ukuthi wathi makafika lapha khabo mama wakhe bakhuluma kabi ngobaba ukuthi baba wakhe vele bekamhlukumeza mama wakhe maybe that's why ezagcina embulele so wa adopta le yanto leya ukuthi makhulunywa ngobaba wakhe athi lo muntu lo umuntu lo wayengakanani sekhetha ubaba wakhe bulala mama wakhe 6 years wayemncane and bekangekho nokubakho bekase Eastern Cape ekhaya ehlala nogogo mhlawumbe ingeqile ubaba lo wambulala kanjani lo mama kwenzakalani mhlawumbe ingeqile ngiyaxolisa ubhuti wami usho babehlala kwethu waphelelwa umsebenzi laphelelwa umsebenzi usisi lo wahamba nakahamba ukuthola imali ze-blue card uyazi uzothatha imali uyahamba shuthi okubulala kwakhe lolo langa lelo kunomuntu oweza kubhuti wami wathi ngibona umuntu wakho nangu uhleli nomuntu endaweni esonto ebumlandini lapho so ubhuti wami uyile uyomlanda khona babuya bangena endlini balala because into ayenze ekuseni Sunday wahamba yakusiswa nomdala umtshela ukuthi bheka la ngesikhathi esozo utshele umfana lo wakho ukuthi eze ngesikhathi eso azothatha ipresent for Christmas yakhe it was November was 27 yakho kuzi 18 sika November 12 November nasamgcoba ke 18 kanti esiya lapha ehamba ngenyawo wangathi bamangala because kwangasumuntu uhamba ngenyawo elifunisa nama poison insekacedile ukubula umntana umkhinyile ngesandla umkhinye ngesandla and then kushuthi wathi makabheka uthola ukuthi sekaphelelwe umoya shuthi wamkhumbula iskipa ethumenzela umoya okay yayibona so wabona ukuthi asavuka wabona ukuthi ngcono naye asikhunga azithathe so yena sezibulala kanjani ke mase eyibulala uyibulala ngomuthi wayilengisa so umntwana kamamkhulu wami lo phela wamakeza njengoba bethiwa eze ngesikhathi so present makathola bathola i-present yayikhona ngempela noma uyifuna ukuthi ubone ngekho shothi ayifutha azazobabona lo wabulala lo maqedwa yilengisa khona la so manje ekhaya komaka lo mfana ke esithi size ngaye namhlanje bahlezi bethu wena ubaba wakho wabulala ingane yethu kusho ukuthi bona bakhuluma kabi ubaba lo ulomfana yes make sesiza njengoba sike siza sikamdala sekamkhulu sekumele ukuthi makahanjiswe kulo mamakhe bafike bakhuluma kabi bafike bakhuluma kabi lapha kuye so yena manje sike ngumuntu osonto babakhe noma engasekho cause unalanto ukuthi kusho ukuthi ubaba wangibulalela umama so ngizwe ukuthi uwumntwana ospecial why uthi umntwana special before agule uthe vele umntwana ospecial ukuthi ngathi angeke ngutreat special ngizokutreat ufanele ngane zami why wathi umntwana special before abe in the situation akakuyona right now ufuna ukuba special okay ufuna umtreat okuhlukile kwabanye yes like if into uyayifuna kumele ayithole yebo kumele ayithole or wenzani if lo ufuna into eso ngumntwana nothi nayo uyayifuna and mawuthi anginayo kuba ngathi manje awumniki ngoba yena kanabazali yes uyayibona ngoba la nto uhlala unokuhlala ikhuluma athi aminabela nginamama ngisho noma ungathi na umama ngisho vele nkuleko uyabona ukuthi umama akakwazi ukwenza into eso athi angisho minabela nginamama so usizo ngaphambi kwa mhlawumbe ngikhuluma usizo simfonela lona olulenze ukuthi nize nifike la nibheka ukuthi asizakala kanjani because i-situation yakhe ayisho ukuthi rehab which means akabhe ama drugs ushilta dadwethu uzibhimela usikilide uyaphuza it's fine into yakhe siyisola ukuthi mhlambe waphambaniselwa esontweni kule mali akayithatha which means into zabantu
nawe uyayo esontweni, which means lo muntu uyalithola ithuba lokuthandazelwa because usonta nabantu, abantu bahlezi bembona every day, bebona ukuthi usibani bani unenkinga. So now asike siye la, iyiphi leni nenibonayo ukuthi udinga usizo, and usizo akalidingayo usizo lolo ngesifinyelele kulona, because as a family kukhona ukuthi nibone ukuthi sibani banidinga usizo nina manje ngefamily masinasukuma. Yini le nenza ukuthi nifike enicabanga ukuthi mhlambe nanifinyelele kuyona kodwa umunye umuntu angafinyelela kuyona? Usizo mina engicelayo ngoba ngibona ngathi ne-depression ikhona. Yeah. Nosizo lokuthi athole usizo ngale mali wayithatha, kusho ukuthi yiyo le, because yonke into iqale lapha kule mali, iqale lapha la mali, yonke into iqale lapha la mali, ukuthi maka ngasizakala lapho ngithola uncedo khona lapho, ukuthi ungasiza ukuthi angazi ukuthi bangenza njani ukuthi bamsize, angazi serious, angazi inkinga iqale lapha emalini. Mina enye into ukwazi ngicabanga nina. Yeah. Ukuthi makangachekwa like ngokwengqondo. Ukuthi ingqondo yakhe imekwe iphindawo ukwesiphi isimo sengqondo first. And then makungatholakala ukuthi maybe nalo mfundisi lo uzipha, maybe makungabakhonakala ukuthi sithole chance ukuthi sikhulume la simbuze ukuthi kwenze into enjalo yenzeka vele. Maybe wayithatha imali. Noma akasayithathi noma ngempela kwakuyimali ayisebenzela ngempela. Singathi wathatha imali kanti azangayithathi. Ade ngisathi sobuza ukuthi how confirm is that ukuthi le mali wayintshontsha? Sasinabushoba lokho, so into enicabangayo nje ze family ukuthi le mali mhlawumbe iyona edala inkinga. ngisho ukuthi masingathola maybe confirmation from umpastor lo ukuthi no into enjalo nezangenzeke. Akaze kulahleke imali. But do you think upastor can admit to that, checking ukuthi lo seyagula because kwalahleke imali, because obviously kuzobe exposed the black magic from the church? Nalapho ke nale ke nabantu maybe abesintu abangabe bakhona basilalele bayezwa abangakhona ukusisiza ukuthi bakhe bamhlole, njengoba kunento eshoyo ukuthi umuntu ongathi angathwasa, umuntu onalo madlozi lawo. Maybe singathi akhona, singathi awekho kanti akhona, ngoba nawo ngisho ayathi bayabahlupha, mabuhlupha ayakutshintsha ube umunye umuntu. Nongazi u-admit ukuthi ya, Ngoba manje ngibone lapho unelapho lapha ekumini yakhe elisalo. Yeah. Ayina ngimbuzana nokumbuza, ayithi ngambuza unelapho lapha. Ekhaya la nimkhulisela khona, angithi ubudlelwano nabo naye uthi dadobawo, right? Which means what? yes, Wena cousin. cousin. Okay. Ekukhuleni kwakhe momthatha umfaka phansi kwekhwapha lakho, besinjani structure? Ubukhona wena as auntie, ubekhona neza umuntu owesilisa okhona as ubaba Ekhaya under that roof akakhulele ngaphansi kwayo? okay, mina ngisho bengikhona ekhaya ngithi Yes. Good Friday or not December. Bekangibiza umama, Okay. angibiza mama until as I find out ukuthi angisuka. Yo mama. Okay. Bekumntwana right. Khulisa ugogo yena. Khulisa ugogo. Right. Ngoba nothando besimnika because uvale ispace sikabhuti wethu because asinabhuti. Yeah. Okubaba wakhe. Okuba bakhe bekayi-1. Uyabona, so besithatha ukuthi sesibona ubhuti wethu manje. Yeah. Ngoba ekhaya behlala sonke, ugogo besikhulisa ugogo sonke. Nami bengikhona ngihlala naye sikhula singabantwana. Ugogo esiphethe ngabantwana bakhe, siphethe nje ngokulingana ugogo. Abantu ugogo azashona. Iningi into yakhe ubhuti lo ngokulalela kwami, not in a bad way, but iningi inama corners amaningi, ama elements amaningi. Why umuntu onganabazali ethanda ukuya emasontweni ahlukahlukene? It's because suke uzama ukuthola identity yakhe. So umuntu kakhulaze umfana oyingane yomfana, nababukele ekhaya bazongifakazela ninake ingane ezizintandane, they always try to find their identity, and now you cannot find identity kubantu basemhlabeni, so you always try ukuthi uthole intervention from uNkulunkulu, ukuthi uthole umduduzi, because uma engekho umzali emhlabeni ufana nje umuntu olahlekile. So the moment
ethola ukuthi awuyena uma wakhe, the moment ethola ukuthi ubaba wakhe bekubani akakufisanga ukufana njengaleyo ndoda. So let's wamfica ehla enyuke emasontweni. Nakho lokho kuyingxenye yezinto ezimphambanisa ngekhanda, which is kunane depression phakathi. Why umuntu oyintandane ekholelwa kakhulu ekutheni usiza ngalithola esontweni? It's because suke ufuna sense of belonging, suke ufuna ifamily. But now when ufuna ifamily esontweni kusuke phinde khamisana nani nenhlupheko, ukuthi unethemba lokuthi enhluphekweni yakho since unganamzalo ukumbikela, if uyesontweni uNkulunkulu uzokuphendula akulungisele into zakho. Yabo izinto izovele ikhanya. Umuntu ofuna identity uhlupha ngokuthi akakwazi ukubekezela makuthi ukhetha izwi lenkosi, ahlale ezwini lenkosi athi ngitholile ikhaya, because izathu ezimise uNkulunkulu angeke sithi zizizathu eziright, kuba izizathu eziningi ezirong, right? Umfica ukuthi uyahlala esontweni and then into akayifuna akayitholi. Inhlupheko iyaqhubeka iba khona, usizi liyaqhubeka liba khona, the void yokungabi nabazali iyaqhubeka iyahlala iba khona. Even if abazali bashone usumdala usubabona, but nje abantu abanganabazali they always seek a sense of belonging somewhere. And then now izinto ezingahlangana esontweni, umfica umuntu asuke esontweni, umfica sephansi phezulu sekholelwe emadlozini ngokujulile, ukholelwe emadlozini, sekholelwe entweni zesintu, manje yena usenamaladi, usenento zesintu ke manje, right? So leyo nto leyo yenziwa kakhulu abantu abakhule benganabazali. I talk this from experience. You go up and down looking for a home, for a place where you can belong, because uzama uqaqa into zakho and into zakho zibophekile. Uqala nini-ke ezingane yomfana ukuthi ufuna uqaqa into zakho, uqala the moment uphaphama ucheck ukuthi okay ngisalelwe ipressure yokuvusa isibongo sikababa, ngisalelwe ipressure yokuvusa ikhaya likamama, right? And uyazibona ukuthi izinto asihlangani, and where you come from there's no structure that you can call it a structure city. Sine investment where they invested in you to say uma uba na 16 uqeda isikole, there is a varsity, mosuke varsity, there is umsebenzi, yonke lanto le. Remember ukuthi mawuyintandana usuku ukhula ngaphansi kwesimo sokufile ngazuthi uyanxephezelwa noma uyazwelwa, yabo. So you try to run away from that because you can see ukuthi uanti wayena uyazama ungisiza but akanayo indlela yokungisiza, uyangithanda nje, yabo. So kugcina kube uthando olumhlukumezayo ngenxa zokuthi lo thando umupha lona alisoze lafana nothando lukama, alisoze lafana nothando lukababa. Then you want to create that love by yourself by having to create your own structure. So you go up and down seeking all these wrong doors, opening wrong doors, going to churches, sinini suyisangoma, sinini suyathwasa yonke lento, because you're trying to find this sense of belonging. So that's the first thing. Umuntu engakwenza konke lokho but awukhathazeki ngendlela zakhe akayihamba zamasonto nomnyanga nani, ukhathazeka nge-mental health yakho ukuthi ithini mental health yalo muntu la, right? Okwesibili, uma nithi umntwana special, akukhona ukuthi umntwana special ngampela because ubefuna attention. It's because indlela abazali bakhe abashona ngakhona, mina ngumuntu wesintu, singabantu besintu, ngendlela abazali bakhe abashona ngakhona, ukushona kwabo if lokho esikuzwayo, because lokho engikhulumayo into eyinzwa bethi akekho umuntu owakwafa wabozositshela ukuthi ekufeni kunjani. Sihlezi sizwa ukuthi umuntu mayibulele akafiki la kumele afike khona, bayantanta yonke lonto le. Asike sithi ubuzalwe unewele, iwele lakho lenda noma lashona, into zakho zingahlangani because bathi iwele likuphi, lisemahlombe akho, indlela ethuke lishone ngakhona, indlela ethuke lifuna ukacknowledgewa ngakhona. So same story kanye nalomntwana. Umama ngendlela akashona ngakhona was not ready to die, right? Ubaba was ready to die, or ubaba was also not ready to die. Wayethi uzama ukuphanisha lo for whatever good reason or whatever bad reasons, wambulala by mistake, uzama ukumphephetha wahluleka. The end of the day wagcina wazilengisa naye washona. So both parents are dead. So mase beshonile asike sithi kwenzeka ngalendlela ehlezi xoxa ngakhona ukuthi umuntu mayiseshonile ozibulele akayili. So labantu bayantanta imphefumulo yabo nansi conversation wise kulomhlaba bakuwona okanye bakulomkhatha bakuwona lapho bekhona bayablamana. Ingane yami nje ubungishisa yona ngishiye nobani, right? Ingane yami la ikhona inakekela ubani. So now in a situation yokuthi umama will want to take ingane yakhe from ekluphekeni
or azama ukungenela empilweni engane. Remember ukuthi mayisebuya umama since efe ngalendlela akabuyi kahle or akabuyi njengomuntu ojabule about ingane yakhe. Ubuya njengomuntu ozokwenzani, ozofuna ukulekelela ingane yakho from enhluphekweni. Yes, yabo. So those are bad spirit from indlela abazali abashona ngakhona, from indlela ubaba akashona ngakhona. Right? So when you fix izinto, you don't go first fix a situation esingama result. You go first fix the problem that leads to the result. Right? So angeke kunakeke phela ngenxa zokuthi wayesemncane kwakungaziwa, but because uyingane, all those spirits imoya abazali bakhe ibuye ezothi fu kuyena, especially umoya osuku uhambe ungajabulile. Awukwazi ukuthi ungaphuca umama umphuce ingane yakhe. Asishiyi ukuthi lo wesilisa ubhuti wakho, but umama ngendlela akafe ngakhona akajabule naye ngendlela akashiye ngakhona ingane yakhe. So for instance umuntu ukusqueeze umphefumulo uphuca umphefumulo, into esekhanda lakho yokuqala yini mona ingane na 6 years? Ingane yami till you die. Right? So when you come back uyileso spirit to ingane yakho, sibe spirit esifana nokuthi ingane yakho manje iba haunted by your spirit kanjalo. So if there's a conversation between ubaba nomama wengane bekulomhlaba osemkhathini, ubaba is coming back trying to rectify his mistakes using his son. So you must fix my mistakes. Kumele uhambe uyongixolisela ekhaya khakonyoko, kumele uhambe uyongixolisela ekhaya kini, because it's the only son that can speak the truth to the situation. Right? So that's why I'm ukubuza ama question, ubaba wafa kanjani? Because if he knows the answers, it will be easy for him to say ngiyamxolisela ubaba ngesenza kasenza. Remember ukuthi ubaba nje obabulala waphinda wazibulala, automatically icala lakhe liwela kuphi? Enganeni yakhe. So who needs to fix that? Ingane yakhe. Wasikhuluma iqiniso ngoba nobaba lo owathi kumele sinikeze uNkululeko wathi futhi umama lo ulwa nobaba. Uthi wawungulalelana umntwana. So umfana lo mina ahambe, ubaba lo ufuna lo mfana ahambe ayomxolela icela. Yeah, wathi ufanele ahambe ayomxolela icela ngoba ufuna ayomcelela vele uxolo. Angithi umfana lo njoba angithi ingane yabe yokuqala ukugcina. Yes. Which means njoba ingane yabe yokuqala ukugcina kufana ukuthi uyinkosana. So ezonweni zonke zikababa wakhe akekho omunye umuntu oyozilungisa ngaphandle kwakhe. So uma konke lokhu kumxina, so letho wambona ke intanta umfica emasontweni sinenini ungathi uvuke imoya yonke lonto leyo. Imoya iyahlukahlukana. Imoya esuka ingena umuntu kusongayona emihle kuphela. Nemoya emibi iyamngena umuntu. Ivele ngazuthi umuntu odinga ukuthwasa, umuntu odinga kwenzela amagobongo, kanti imoya emibi edinga ukuthi isuswe kumuntu abasindiswa abayibiza ngamadimoni. Mina ngumuntu okholelwayo esintweni, angikholelwa ukuthi umuntu mayifikelwa abakubo lokho kuyidimoni, kodwa kunabantu abahamba ongamele bebuye kithi ngoba bazosivalela indlela. Right? So usizo lukamfana into yokuqala ukususa laba besuke gone. It's either basusa ngendlela yokubasusa ngenkolo, by prayer, by umuthi, by umnyanga. I don't know, I'm not that deep when it comes to ukuthi ingalapheka kanjani, but just be aware ukuthi kune spirit sikababa wakhe esikuye esilambele ukuxolelwa, esifuna ukusebenzisa lo ukuthi axolise. Right? So the moment how we invite ama spirit into our lives, you invite a spirit ngokucabanga ngaso. Ispirit usinvite ngokuthi uzihluphe ngokwazi ngaso, kanti spirit ongamele uze usazi nokuthi uze ufise nokusazi the moment usicabanga, the moment sikuvakashela. Right? I always tell people to say abantu bacabanga ukuthi idlozi obviously bazongiphikisa abaningi, abanye ngeke behamselana nami, but I'm trying to make sense out of this thing. Abantu bacabanga ukuthi idlozi ingesikhathi uhambe uyoshisa impepho, mase uyambiza umama woza senza umsebenzi noma siyakudinga idlozi umoya owukhumbula mhla uhluphekile, obekuumuntu obekade ekwazi ukukusiza ngesikhathi esaphila mohluphekile. So uma bekuumuntu okuthi uphila naye, makukhona abantu abakubhulishayo noma abakuhlukumezayo abafuna ukulwa, if yena bethanda ukulwa,
yena ekwazi ukuthi eme phambi kwakho ebashaye or mebekushayile uhambe uyoceba kusibani yazi usibani bangishaya ahambe yoba phambili akulwele namhla iseshonile bekuhlukumeza first person ofika ekhanda lakho uthi yazi ukuba kusekhona usibani lezo zinyembezi ezikufikelayo ispirit sakhe sifika sikwengamela angeke kwazi ukulwa literally but uzokupha lawo mandla nesibindi sokuthi ukwazi ukulwa but the funny fact ukuthi asinayisho ukuthi uzokuvikela noma angeke kuvikele but ungehlwa inqobe impi ngokuba uhamba namandla akhe futhi ungaphindi ufe ngokuba uhamba namandla akhe kanti kungaphekwa amandla osukubhekene nawo nempo osukubhekene nayo kanjalo njengoba nihamba lolu hambo asike sithi uma wakho uyadlula emhlabeni wena uyasala ubakhona ezintweni zonke endleleni ozobe uyihamba uyofuna usizo going up and down uma engasekho uma wakho the moment ucabanga ukuthi yazi zonke lezi ndlela bengihamba noma and uma ubekwazi ukuthi enze 1 2 no 3 kuze izinto zenzeke the moment umcabanga the moment ispirit sibuya sizokwengamela sikuphi isibindi sokuthi angiqhubeka same story nomfana the moment ecabanga baba wakhe ukuthi kuba khona ubaba ukuba kunje ubaba wakhe because ukhona uyambuka ulinda ukuthi umfana wami ngimemeza ngesikhathi umfana emcabanga ufana nje umuntu ommemezayo ukuba khona ubaba ngabe mina ngihlupheka kanje kuba khona ubaba ngabe ngiyazi identity yami kuba khona ubaba ngabe izinto zama ibhedi kanje yonke lenhlupheko uthi angayithi bayahamba usethi ubaba mfana wami ngikhona I want you to help me so that I can help you right ngifuna uhambe uyongixolisela then afike ku empilweni nomfana mayifika empilweni nomfana because ispirit singageziwe amcindezele amenze lento akayiyo ke today yabo so ke uzomfica ke hambe emasontweni because uyeza ukuthi nento emhlupha kumele ayilungise umfica ehambe ke emasontweni uzomfica enza ukuthi sininini uzwa ngazuthi uyaphupha sininini ngathi ufikelwa amadlozi sininini zonke lezi zinto lezi alayelwa abantu okay makunjena thola ibhayili imhlophe thola ibhayili bovu thola ibhayili green because abantu they just assuming without knowing ukuthi kahle wena mfana uzaleke kanjani abazali bakho bafa kanjani kuyichilo ukuthi abazali bebulalana wena uyingane usaluphila yonke le nto isuke isalele wena ngibuye ngizishaye wena ukwazi ukuthi ngisakhuluma last year isikhathi athi ngoba mina nginamama ini mangithi mina ngikhuluma lento kamamkhulu wakhe ithi mina kanti sizoya nini le khabo mama umamkhulu athi lapha sibuye siye lapha yana it's a long story bantu laba banezifihlo too much leyo ngizokutshela ngelinye ilanga yabo ngithi mina awukuleko banemfihlo na athi banemfihlo angeke ngilungu kuya khona lapha yana makahamba ngikhuluma nomntwana kasisi wami ngithi mani lo mntwana lo inhliziyo yami bakuhlungu ngoba angikhumbuli nengelilanga elilodwa lomhlobo ngihlala naye phansi ngimbuza ukuthi lesikhathi sikutshela ukuthi abazali bakho abasekho wafila kanjani yes azange ngimbuze umntwana lo nakushuthi ikhona le pain yabazali bakhe la azange ngambuza ukuthi ufila kanjani zange zonke ngithi ngiyaziblame ngoba manje mawuthi ufuna ukukhuluma naye ufuna ukukhuluma nawe namuhla sihlale phansi sikhuluma athi okay uhambile abantwana abakanje baye ngcono bebezoyikhulisela belungu yabo makuthiwa athola umlungu phekwa lesimo sokushona kwabazali bakhe kanje makuthiwa athola umlungu that's why sithi hawo ngoba phela umntwana omunye wacosha umgqomeni wa adoptwa belungu na impilo yakhe yaphumelela uphila impilo kodwa wayilo otholwa abantu abamnyama impilo yakhe ingavumi ukuthi mhlawumbe awunabazali indlela thina sikhulisa ngakhona abantwana inama mistakes amaningi we don't care about our mental health we don't care about our spiritual world we don't look deep into those small things sithi ngoba nanga umntwana ukhona uyaphila siyamthanda uyadla uyakhula sekwanele and umntwana akukhule ngeinto eziningi ningayinakile ungafica ukuthi even nangesikhathi nimtshela yena he was already aware ukuthi abazali bakhe abasekho yabo mhlawumbe wezwa kwenye indawo noma watshelwa kwenye indawo and the moment umbone ezenza enalento ukuthi kuba khona uma ngoba vele mina nginamama yonke le nto leyo yinto eyakhelile ningayinakile yaze yankulu thina abantu abamnyama uma sithi siyakukhulisa sithi senzisa okukama wakho asibi umama uma ngithola umntwana sike sithi dadewethu siyathandana ufika nomntwana I'm a stepfather
we always try to emphasize ukuthi I'm a stepfather. Whereas umlungu there is no stepfather ngubaba wakho. Ngokwezenzo nangendlela empatho. Anginaki ukuthi ngikuphatha kanjani and angikwenzi ukuthi ube aware as umntwana ukuthi ngikuphethe kanjani. Ngikuphatha njengengane yami, right? So thina abantu abamnyama uthando lwethu uthi umuntu ekuthanda kodwa futhi kube kukhona ukuthi ube aware ukuthi yazi ungithanda because abayekho abazali bami. Yabo, so uthando lukhonjisayo mina nje till today baningi abantu fike ukuthi umuntu ethi hey mfana wami ngiyazi thawona umama wakho ngicela ukuba uma wakho. Ngithi for the fact ukuthi ucela ukuba uma wami usuhlulekile because ngibona ukuthi umama lo, yabo. So akekho umuntu osifazana angambiza ngomama mina. Akekho umuntu angathi umama empilweni yami. And lo ngagcina kuma akekho umuntu osifazana ngibona deserve ukuthi ngambiza ngoma and futhi angifune umuntu ozothi ngifisa ukuba uma wakho. Right? Angifuni umuntu ozothi ngifisa ukupha uthando yazi ngiyakubona angiyifuni le nto leyo. Futhi angilifundo lo thando lolo. Alukho uthando lukama angilitholanga. It's okay. Asithole olunye uthando empilweni. Right? So uma auntie just be auntie. Konde straight auntie. Right? But thina sifuna ukuthi senze ngazuthi sivala isikhala sikama. And leyo nto imenzani? Imenza ukuthi kube uthanda ka aware ngalo asizele yena ukuthi uyabona nje Nkosi yami mina vele njengoba nginganayo uma shuthi ke umuntu usengazomane ezenze ukuthi uyakuthanda lo. Exactly, yabo. So inkinga yethu thina abantu abamnyama, yabo. Ugogo wami akazamanga ukuthi buma ugogo uthanda engilwaziyo mina lu straight olukwagogo lwangenelisa. Right? Uthando lukamamncane nomusa owayengikhulisa kwakuthando lukamamncane nomusa kwakulwakhe nje ukuthi uthando lukamamncane nomusa akazamanga ukuthi eboma. Right? So lokho kwenzani? Kwenza ukuthi wazi ukuthi enhlizweni yakho ngishoda ngothando lukama kodwa uthando lukamamncane uthando lo sesibami uthando luka auntie luyangenelisa. Angazi noma ngensense. So ningazama ukuthi nimenze ebe aware ukuthi yonke lento esiyenzayo siyenza because wena usenabo abazali. Njoba sikulapha because uma wakho bezokwenza kanje cha. Imlaphe nje. And futhi nibe harsh where you need to be harsh ukuze uzo understand ukuthi at the age of 32 vele umdingo ma. And vele umuntu ona 32 uye osalelwe umthwalo omningi mesaphilelwa uma ukuthi usazodlula uma thina ubhlungu esabhekana nabo emncaneni bethu sebadlula sebaphela. And uyakhumbula kusala lesikhathi uceda ukushola umbali. Waba close gibi kakhulu. Ngaze ngasho kuye angazi noma ngaba wrong na. Ngathi ngishonele umntwana. So angeke uyivale ispace salamntana. Ongasekhoyo. Nobani na la ifamily ozawufuna ukufana nalomntwana angeke asivale ispace sakhe la. Bekayi-1. Yeah. Bekumbali uyi-1 ene space sakhe yazuthi sesikambali sespace lesi sesikakhusana wathi usho njalo that bangathi ewe ngithande mara ungangithandi ngokuthi manje ngoba umbali akasekho uzama ukuvala isikhala sikabani. Angeke wasivala isikhala sikabani akekho umuntu ongasivala isasikhala. Leyo nto ke iyimpendulo to wonke umuntu okhulisa intandane. Ingakho abantu bethu kunzima ukukhulisa intandane because basuke befuna ukuyipha uthando oluhlukile. Mina ngikhuluma lokho because ngiyintandane. Uma wadlula ngo-2005 ngangisemncane ngangimncane, right? I know ukuthi njani kuba intandane. At the same time ngiyalazi uthando engisuke ngilidinga as ingane esuke ikhula intandane. So thina abantu abamnyama sifuna ukuthi intandane siyikhulise ngendlela ehlukile. In as much as sithi asikukhulise ngendlela ehlukile, still siyenze be aware ukuthi asikukhulise ngendlela ehlukile. Ungashi ungaboni ngoba nakho ngikuthengele icathu ucabanga ukuthi ukuthengela ngoba nakho intandane, yabona? Ngifanisa nezingane zakho. Enza nje unganaka nokunaka but wena ngehlo lakho njengomzali always checking ukuthi uprogressa kanjani, kwenzakalani, impilo yenza kanjani, umvulele isikhala enhlizweni yakho yokumthanda njengezinye izingane ezikhona enezikhala zazo enhlizweni. Ungambeki endaweni ehlukile ukuthi umuntu osethinta usibanibani ke usethinte iso lika Jehova noma usethinta inhlambi yeso lika Jehova. So basically ngikwazi kangcono lokho because ngakhula ngiyintandane and I know ukuthi ukuba intandane kuyinto enjani and
ama mistakes amancane enza ukuthi ku-triggerish ukuthi uyintandane. So inyembezi hlezi seduzane, usizi hlezi seduzane, uhlezi wena uyisisulu sayo yonke into ekubhedela empilweni, you always have something to say ingoba nakho kunabazali, ingoba nakho kunje. So in as much as sohamba siyobheka into zesintu, but asiqale in as much as sohamba siyobheka ukuthi ngaba kaloyiwe yini. Asiqale sibheke lezi zinto lezi ezokuthi angeke yini silungise isimo sabazali bakhe ngendlela abadlula ngakhona. Kulapheke lo situation, especially from eside ngama wakhe, masuka eside ngama wakhe, kulungisa isimo sikababa wakhe, from eside isimo sikababa wakhe aphinde futhi kube uye othwala izono zababa wakhe eyomxolisela. After that sisuswe ke spirit sabo sokuthula abazali bethathu behanjiswe kahle kuthiwa siyanikhulula hambani endaweni ethile, because umuntu mayibulele ngokwesintu ingazi ngale kwaXhosa nenza kanjani. Umuntu mayibulele ngokwesintu usuke vele engayiyona ingxenye yomndeni, futhi usuke engayena even nanobhutweni, akalona ilunga labantu abangale ezulwini, akalona ilunga labantu abangapha emhlabeni, which means umuntu lo umkhokho omubi even nasekhaya, because ukukhona bakhe bulethi spirit sokuzibulala kulaba basaphilayo. So akaqoqo futhi akahlanganiswa nabangasekho, umuntu olahlwayo nje. Futhi nimtshela nimncwaba, even nethu nalapha asihlangani namanye amathuna, isidumo sakhe asingeni nokungena egcekeni, even nokukhala anikhali nokukhala kuningi enisuke nikwenza ukuavoid ukuthi spirit sakhe singacabanga ukuthi siyingxenye yezinye zezispirit ezikhona kwabangasekho nabasaphilayo. Manje ke kwaza sithi lento iyaziphinda, asithi eqaleni senza lo mistake leyo ngoba samngenise egcekeni ngisho. Samngenisa ushone ngo-2000 ngisho. 2000 ngo-2018 kwasekushona ilasibone yami nayo ngokuzikhonga. Mara yona yemasesincwaba azange siyifake egcekeni, akazi noba sakunqoba nalokho oranjani. Ni aware yini ukuthi lo ozikhungayo uzikhunga ngobani? Wasikhunga 2018? Yeah. Ulasibone. Ni aware yini ukuthi kungani asikhunga? Naba aware ukuthi mhlambe ngilokho noma ngoba ukuthi uzikhungile? Ubabakhe watsho kanjalo, babakhe wathi uwe lo bhuti wakho manje ubulela umntwana wami, yabo. Bheka manje umntwana kushonile ngoba kaloku bhuti wakho wazibulala, yabo. Ngase ngithi mina but uyayibona indlela le ashone ngayo lo. Ngoba uzenge kwibhatla ngosefestera. Like ngebot umbhede. Yabona. Ibhatla nje efestera nje ubona ukuthi ngajamisa inyawo sembhedeni bese uyabo. Ngithi umuntu abantu wazikhungala and la ngoba kunesilingi emhlabeni ngakwakhetha ifestera, uyabo. And then ngoba mina umntwana lona ushone ehlala nogogo wakhe nobabakhe, ngoba besengihlukene nobabakhe. So ugogo ke wenza lokho akwenzayo ngoba kimi-ke because ngangazi ukuthi umbethu wabaphi kwenzakalani yini, ngangazi nokuthi enhle engqondweni nami ngangazi uba kushonywa kwenzakalani uthuli kwakumnyama nje kuphuma ikhanda. Yes, ugogo uhambile enyangeni wenzani angazi. Nalapho ngangikhala futhi ethi umntwana akangena ejardini, nalapho ngakhala ngathi gogo ufaka umntwana wami ejardini. Wathi akangeni, vele kwacina ugogo ukuthi akangeni vele ejardini. So ngazi noba ngumkhokha lowo. Yeah, angijona mina bengikhuluma ngengazi. Kunezinto esiyithatha kancane eziyiqiniso. UngawumXhosa ngibumZulu. Ngokwegazi siyafana futhi sonke singabe inkungu, right? Which means thina singabantu abamnyama, you like it or not. And imoya yethu mayisingasekho siyohamba sekubantu bakuthi bakwaNkulu. Ezulwini asikho isizwe samaZulu nesamaXhosa. Sifike sibe isizwe sodwa, right? So into ethinta umuntu omnyama nongabe ukuphi kulamagumbi amane omhlaba ethinta useKZN
iyamthinta noseKapa, iyamthinta nose-Eastern Cape, iyamthinta noseLimpopo. Yingakho ufica umNdebele ethwasiswa ngumZulu. Ingakho nomXhosa umfica ethwasiswa ngumNdebele. It's because yithi is ignorant ngezinto ezithinta thina singabantu abamnyama. Kuziningi izinto thina ezisilahlekile singabantu abamnyama ngenxa zemfundiso entsha efikile. Imfundiso entsha efikile ayifikele ukuthi ayenze impilo yethu belula. Kodwa singalahli izinto eziyithi. Zincanyana into eziyithi. Ayidingi futhi ukuthi zilokhu ifuna ukuphikiswa. Into nje okumele usebenzise logic uyibheke ngendlela nawe ela eduze kwakho. Sifunde ezikoleni sakukhuliswa inkolo. Sa introducewa ku Christianity noma sa introducewa ku Islam, sa introducewa ku Shembe, sa introducewa kuzona zonke lezi inkolo ezikhona, right? Ababukeli bahlezi bebuza ukuthi mina ngisonda kuphi, ngikhonza kuphi noma ngikholwa kuphi. Angikaze ngathanda ukuthi ngigrivile because ngihlonipha wonke umuntu oyinzalo kaNkulunkulu noma uyindalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayesembusisa ngalawo mandla. Let's say we in a conversation we're talking about amandla kaJesu, right? Abantu abakholelwa ekutheni uJesu uNkulunkulu. Angikusho ukuthi ngiyakholelwa kuJesu noma ngikholelwa. Ngiyabahlonipha labo bantu because uma bekholwa ukuthi uNkulunkulu, ingempela uNkulunkulu kubona, right? Ngokuba vele lamandla kawaphiwe, uwaphiwe ngubani? uNkulunkulu. Abantu abamaNazaretha abakwaShembe. Uma uShembe ekwazi ukuthi wena uma ugula akubeka izandla kukhulekele. And kunabantu abamaNazaretha abakholelwa ekutheni uShembe uNkulunkulu. Ingempela uShembe uNkulunkulu kubantu abakholelwa kuShembe ekutheni uNkulunkulu ngoba amandla ukuthi mikubeka isandla kukhulekele. Mina ngizoyiphikisa kanjani lento umuntu wasemhlabeni ukuthi ngempela uJesu unamandla. Ngizowaphikisa kanjani namandla kaShembe? Ngishone phansi eLimpopo. Kunabantu abakhonza kuZCC kunoHanyana ngazi noma ngibiza kahle igama lakhona, right? Uma abantu bakhona bekholelwa ukuthi isonto labo lamaZCC ubaba uHanyana ngiyaxoxa ngazi ukuthi ubizwa kanjani ngokwenhlonipho ngoba uHanyana, right? Uma bekholwa uNkulunkulu ngempela lamandla kanawo ukuthi kube nabantu abangaka abamlandelayo abakholelwayo ukuthi kushuthi uNkulunkulu kubona, right? Into thina siyenzayo singabantu abamnyama sikhohlwa ilabo uNkulunkulu bethu abasiletha lapha emhlabeni. Because uma wakho njoba kuletha lapha emhlabeni kanye nobaba wakho njoba baba nalawo mandla ukuthi benze into enhle kanje lapha emhlabeni, ucabanga ukuthi wena ungahlulwa yini ukubona njengoNkulunkulu wakho? Mina ngikwazi ukuthi ngithi uma wakho nobaba wakho bawuNkulunkulu wami, kodwa wena banguNkulunkulu wami kimi. Yes, because baye bamkhulisa nabangaka bekhona. Bakuphe into obungekwazi ukuzipha yona, right? Amandla ukuthi bezale wena baphiwe bani? uNkulunkulu, right? So thina sithatha ukukholwa sikwenza into complex enzima. Sikholwe kakhulu ilezinto engempela vele nazo ezingxenye kaNkulunkulu. Kodwa mase sikhohlwa ilokho kuyizimpande zethu ukuthi thina singobani siqhamukaphi njengesizwe samaNguni. UMnguni oqala, umuntu oqala wafika lapha emhlabeni, wayese ethola inqobomgomo yokuphila nempilo. Konke lokho kuhlakanipha nelokho kwazi ngaphambi kube zale thina kube nesizwe sabantu abamnyama. Lokho kuhlakanipha ekuphiwa ubani? Wephiwa uNkulunkulu. Zonke lezo mfundiso akayifika wayifundisa ukuqala kamzala. Lonke lolo lwazi kwakulwazi kaNkulunkulu. So ekuphileni kwethu uma siphila silokhu silahla izinto eziwulwazi zomuntu omnyama, silahla ukuthini? Because even naye umlungu emhlophe nje kwakune culture eya introduce kubona njengoba nabo bezidalwa zikaNkulunkulu bedalwa emhlabeni wabo baphiwa indlela yabo yokuphila. Leyo ndlela yabo yokuphila kwakuyindlela belungu, kuyindlela yabantu abamhlophe. Ngayethu Futhi angikwazi ukuyigxeka indlela yabo ngoba nayo iyindalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wadala yonke into eniyibona phambili emhlabeni. uNkulunkulu angayidalanga kuphela imoto. uNkulunkulu akasidalanga isibhamu, akawudalanga umbese, akayidalanga zonke lezi zinto ezibulala abantu. Kodwa uNkulunkulu wapha umuntu amandla. Umuntu wenzani? Wadala lezo zinto ezisibulalayo namhlanje. Which means umuntu wakhanda isibhamu, wakhanda umbese, wakhanda imoto lezi zisibulalayo. Kwakungamandla kabani lawo? AkaNkulunkulu. Which means umuntu
waba namandla okukhanda into eyingozi kuyena ngobuhlakaniphi uye futhi uNkulunkulu. Yabo, so asiyibeke eceleni ke indaba kaNkulunkulu, asike siqonde ngqo kuthina singabantu. Lento ayidingi ukuthi uzubhule. Angiboniswa lutho mina ngiphuphi nasebusuku noma ngilela ukuthi njengoba sixoxa nje khona ukuthi lento lena iyafika emadlebeni ami yakhuluma cha ngabe nje ngiqambela amanga. So ubafica abantu behlola bekhuluma beniqambela amanga, it's because they know ifoundation encanyana ngemvelaphi yomuntu. Yes. So uzofica ukuthi mina sengikuxoxela ngokuthi njoba umfowenu ayibulala. Isiqiniso ukuthi kufanele kube khona wafa kimi. Ngempela nguveze lokho. Wena ubabaze kakhulu siyavuma kanti ivele vele impande ifoundation yeqiniso yesintu ukuthi umuntu osedlulile emhlabeni oyidlulise ngesandla sakhe abantu abadala babekhona egcekeni iyiphi reaction ababengayenza ukuvimba ukuthi wena ungasaphindi uyenze lento ukuthi wena sikususe kubeni ingxenye yethu ngokuba asakwazi ukukumemeza sokumemeza sithi iyiphi indima okumele uyidlale phakathi kwethu ngokuba wena umuntu ophilayo kodwa futhi umuntu ofile ubhilonga kubapha abantu ngokuba uyiphuce wena umphefumulo which means besingakashaya isikhathi sakho sokuthi uhambe emhlabeni which means ngokwe spirit wena umuntu ophilayo kodwa futhi manje umuntu okwabafileyo so ubhilonga kuphi ubhilonga kwabafileyo noma ubhilonga kwabaphilayo. So therefore awubelong indawo ngoba ubonakala kuzo zonke le ndawo ngoba nathi siphilayo la akabonakala indawo right abafileyo akabonakala yabona kwabafileyo akekho kwabaphilayo akekho then nina masenenzani emacaleni akhe amlindile asike sithi ekuphileni kwethu kuyoba khona isikhathi mangabe kuyoba sona sikhona leso sikhathi esiyokuthi umhlaba uyoguquka uyophenduka ubheke phansi umhlaba ngeke uphenduke ubheke phansi kuyoshintsha ikota yonyaka angazi ngayibiza kanjani kuba khona isikhathi la njengoba nje kwakushaya unyaka ka2000 before 2000 ngoba ngase ngikhona ngesikhathi so2000 before 2000 I know ukuthi sasibhala incwadi sasilanda incwadi imali mayiphathiswa from eGoli ize KZN komele sihambe soyilanda kumuntu osuke eGoli silanda ngemvilophi so ngangikhona lezo sikhathi sithunywe ekhaya so we'll wait for imali ephathiswa ngemvilophi iphathiswa uma kumele siyihlangabeze emzini othile masifuna ukufonela uma kumele sihambe siye edrobheni sofonela uma or silinde incwadi efika from kuma right wafika u2000 niyazi kwenzakala ngo2000 ilabo kuthiwa khona phupha umhlaba cha ungaphupa umhlaba kwakukushifta kwezinto uNkulunkulu weintroduce indlela entsha yokuphila nangaphela introduce indlela entsha yokuphila indlela entsha yokuphila yathini iyafika nama Motorola lamafoni kwakuthiwa ama 30 ama Nokia ama 3310 ngiyakhumbula ama Motorola ama E250 yakhumbula kwaleso sikhathi amafoni and then kwa introduce iCarzo Mix City uma mhlambe ke wakekho awekho introduce iCarzo Mix City Mix City babe indlela yokuqala social media no to go so from 2007 kwabe sengena uFacebook ungena kuFacebook ikhona lokho sekusithathe kwasibeka la sesikhona namhlanje njengabantu abamnyama abaphilayo kulomhlaba ukubona umhlaba nje and then from lapho umhlaba yawubona ukuthi uyaguquka uya kwenye direction ezofika kuphinde futhi iqondane nendlela entsha yokuphila which means mhlambe sesogcina sesibona ukheshi sesingasawuphathi ngesandla ukheshi sokuthi ususe emafonini usubona sekuthiwa imali ayisabizi ngokuthi imali yiphepha imali isiyinamba isefonini kuningi ngakuchaza but umhlaba yolokujika kanje right labo bantu ababeyibulele siyoshaya mhlambe sabe isikhathi sokuthi bekhululu ekukhululweni kwabo akukho ezandleni zethu njengabantu esiphila nabo emhlabeni ukulo webadalile ngesikhathi badala ukuthi ngesikhathi ngimdala kwakumele niphile lempilo nina nakhetha ukuyiphuca impilo therefore lindani leso sikhathi sene kwakumele nisiphile kuze kushaya isikhathi anikhulula khona nibe ingxenye yabanye abantu abayozalwa kabusha bebezingane iphile emhlabeni so wena musithatha umuntu ongasekho emhlabeni eyibulele umthatha umhlanganisa nefamily yakho okhuluma nawe ebizayo useyispirit esibi kuleyo family yakho ukuthi wena muthitha amadlozi uthinta nalo yamuntu lo muntu uyaphakama afake lo moya omubi kwabanye abantu abasemhlabeni ngokuba mawuthinta abantu abangasekho ukhuluma nabo ndledlana thile ucela lokho ucelayo ngempepho nawe uyasukuma asondele mayisondela uza namuphi umoya la egcekeni uza nomoya wodwa ukuyibulala ingakushaya ngemlomeni ukwazi yazi umkhumbulo baba wathi ufuna ngene kuvuka bathene bathi umbethe umntwana ngomfana yeah bathi umbethe kuye umbethe kuye ezizilo ezimbi azenza because umfana wabo ke waba umntwana obamba inkunzi wangena kunya ubheka khona bathi umbethe lapha kuye and then manje wasinikeza lithu kumele
ngeza simtshela ukuthi makaphume uye kodwa lokho kusho ukuthi azange sikwenze kahle ngendlela ngoba ngifakaza kuloko kushoyo ukuthi baba i-bad spirit yes abezi ngokuhle umuntu ohambe ngendlela embi umuntu ohambe ngesikhali odutshuliwe okwaziwa khumbula ukuthi lezi ikhali eseyibulele lo muntu ikhali ezakhandwa umuntu wasemhlabeni so it's more like a suicide isikhali esingasifisi ukusibona siphinde senzeke egcekeni this was man made it might not be isandla sakhe but it was man made which means lo muntu sinenkolo lekutheni akahambanga ngesikhathi sakhe uhambe ngesandla somuntu so asisifiniki isandla somuntu siphinde sihlaselela egcekeni so ingakho umuntu oshone ngesikhali engayilengisanga engafakwe egcekeni base ke beyimanipulate laba bakithi bathi ayisigeza amanxeba so ageza ngembuzi therefore akangena egcekeni ubona abantu bakithi befa ngezikhali umkhokha awupheleli kuphela esibongweni sakulowo muzi umkhokha uyaspreada ugcwale even nasendaweni umkhokha from endaweni ugcwale eSouth Africa KZN from KZN ungenele lokwamanye ama province ufithi ukuthi izwe lihliphikile nje kanje ngenxa zomkhokha owodwa owenziwe eLimpopo owenziwe KZN wenzeke Eastern Cape wasu connectwa kwento eyodwa ubabona abantu befa ngeemoto befa ngezikhali beyilengisa kanje yabo so umkhokha owenzeke emzini othile noma uzothile wenza yonke lemoya ithola ukuphila emhlabeni yayo and methola ukuphila emhlabeni yayo mase destroyer abanye abazozalwa ufithi ukuthi sesinesizwe seingane ekuthiwa nje zingamavandali zibulala abantu zingenwe yimiphi imoya lezi ingane exactly yabo so nalona osuke ebulele uyashawa nokushawa like uyashawa eyisidumbu ethule ashawe ekukhulunywe umkhubo ongabe uthathaphi kwenziwa yini ufundiswa ubani siyakhipha lekhaya ungaphinde ube ingxenye futhi sinqwabiswa kwenja ngokweqiniso sithi sinqwaba sebesixoxa sithi uyimbongolo uyigwala lempilo so ugopha umgodi wakho uyigwala lempilo hamba ungabheke emumva nja uhamba ungaganiwe uhamba unganamfazi uyimbongolo noma ushiya umfazi washiya ingane hamba sithi ugopha umgodi wakho sibe sikhuluma kubhlungu kodwa sikhulume ngathi akukho kubhlungu ngoba sifuna ukwazi ukuthi awuyona ingxenye lomndeni uhambe futhi ungcwatshwa ubhekiswe naphansi uhambe ungabheki nasemumva uyinto elahliwe kube bekuya ngabe sokuthatha sikuphose emgodini la kulahla khona izinja so uma wena umuntu ebesikhuluma kanje simbela simbhekise phansi wena uyamthatha uyamphendula uthi siyakubiza buye sikubiza ubani so ingangashaka njalo ifica ithi ngashaya nje after 10 years phinde ukuthi ukhona oyilengisile phinde khona oyilengisile thatha isikhathi lani khohlwe khona iyahlasela yes yabo nje ubenze umfana wakho mhlawumbe nothi ungasekho emhlabeni because sisigcine sikhohlwa ngithi nizoshona nani bese begcine bekhohlwa bazalile ukuthi kwakunowa yilengisa 2000 kwakhona oyilengisa 2018 abekho awe bexaka ingane yakhe umuntu eyilengisa kanti into nje lokho isuka emumva engalungiswanga ekhaya mama sike sahamba sayolungisa amacala kudala siwalungisa amanxiweni esahamba kona kudala wahlangana umndeni wayoshona khona umgwaqo wakho ngishona indlela siyolungisa izinto zakudala lokho kutshela ukuthini icala aliboli so thina masingabantu abamnyama senzana sibheka ukonakala kwalengane sikhohle ukuthi kwakonakala ephi kwaseqaleni so singaze sisola bathakathi sola into eziningi before sisola bathakathi asike sibheke kalesi zibheke ngoba ke wafuna nokuzibulala umntwana yo wakho wasiphoyizini sabe singekho sonke sise Davidton safonwa umkhulu wasitshela ukuthi ayinanga umntwana udle ipoison la endlini ungasingakulo muntu wesithathu osezama ukubulala ngijima sayesibhedlele ngenhlanhla kakhulu kumpela wahlala kuyayisiwe wathi amgcinulula kuye kwakhe la ngiceda khona wathi akusiwe bamthelela ipoison bathi uthelelwa kusiwe ngoba ubukwazi asho ukuthi maybe umama wakhe uthi umntwana ngithike imphathe uyofikela ngalomqondo leyo ene yena njengoba thina sithi maybe ukhuluma into ongekho kusho ukuthi yena maybe umbonile umuntu emthelela wathi ubonile ukuthi ngiyathelelwa la ukuthi mangidle yes athi uyayazi mafinita poison amafungana ukuthi njalo uyayazi ukuthi iphuzu mafinita
ngithi uWemos umtshela ngowaziyo ngomele umtshela iphuzo uWemos ngomele umtshela ukuthi injani uyazi la kuwe azange ngithele poison zange ngizama usibulala mina. So izimo ke lezi esingazinaki nginethemba ukuthi uNkulunkulu uyongipha amandla ukuthi ngibe umzali oright enganeni kodwa ukukhulisa ingane ave kunzima yabo. So uthi ukhulisa ingane kumele nawe uyikhulise because kwa wena uyingane kumzali wakho uyabona nje umzali kodwa nawe uyingane uyazala emaphutheni amaningi amanye enzeke ebuncaneni bakho kukhona la kumele uphindele khona uyoba ingane nawe udinga ukukhuliswa. So ukukhulisa ingane thina singabantu abamnyama siyayikhulisa ingane literally kanti ingane iyagayidwa ingane iyayikhulisa mase uyigayida yabo uyigayide nje ukuthi ingaphoseke weni izibe ndala mase indala mase uyiyekela ebudaleni bakhe kumele ngabe lo mfowethu senemiyekile ebudaleni bakhe wayithathile inqumo zakhe but manje ngokuba umqondo uphazamisekile kufanele kuphindelwe emuva kuyokwenza ukuthi cha mntana masikhulisa ngeqiniso sahluleke ukulungisa la sahluleke ukulungisa la lungiselwe la kalungisela kakhona because umqondo lo uyaffecteka mhlawumbe kungareveseke mhlawumbe engabe right but nibe nazo ukuthi onisini kulungisile mhlawumbe ngisalungisela yena senilungisela nabezayo ukuthi bengaphazanyiswa inkinga efanayo niyohamba ngempela inyanga niyiqede nisebenzisa imithi nizoshonela kanti it's just fundamental ukuba umuntu omnyama kuza nezinto eziningi. So basically ngesingami ikhona lokho nginganipha khona ngokucabanga kwami but this is not a conclusion. Ngiyafisa futhi nomuntu onolwazi olungapheko lwami ongaba nayo indlela yokusiza futhi nesiqiniseko sokuthi lokho ngikhulumile bazobe sebesebenzela phe kwakho umuntu uzobe sazi ukuthi hayi siyolungisa nethile kungaze nihambe niyohlola hayi kancane ukuthi umuntu uthiwa hayi angazi ngiyakholwa impela esitwini namfuthi kwaza ukuthi umuntu azindaba zama endabeni yokuhlola Ngisolile bashona uqala ulwana bathi bazomvusa yaphela imali ufungihambile uyabona nje ngisazi ngikholwa impela esitwini kodwa nje indaba yokuhlola nana umuntu usuke ekhuluma nje with i-common knowledge engafikanga kuwe because awuzihluphanga ngayo yabo. So sekungakuthi nje kusenehamba niyozama ukuthi nilaphe le situation because uqegela kufana njengodokotela mezokulapha uyakubuza ama symptoms uma symptoms usuke sethola ukuthi uphethwe imigraine lapha ngale ekhanda uchaza sonke istory mase ethi okay lo mfana hayi ukuthi uyahlanya kahle inkinga ilapha kubazali bakhe angabe ngilungisa lapha yabona yena mase elungisile mase ethola ukuthi emvelo kuba abazali bakhe bayibulala kwaba sekukhona uyibulalayo futhi nalona waphindwa amoshe ezinye izinto yabo sigcine siyithola sesigcine sifika kuyena. So ukulapha umuntu ukuhamba kanjalo njengodokotela suke efundile ukuthi uma ukhwehlela ukhipha igazi kusho imizweni nenkinga yesifuba ngisilapha ngale into enjalo. Mhlambe ngingashiya inamba yenu niphinde nisho ukuthi ngikuphi nendawo ngiyakhumbula ukuthi ngithe Atteridgeville ngingashiya inamba zethu because sekulate sekuntambama nami ngiphinde ngixolisa futhi ngonibambezela bekuningi bengibhekene nakho namhlanje u777 isikhathi se siyabonga nje kakhulu ningashiya inamba yenu sikwazi ukuthi mhlambe ababukeli bazoba na indlela yokunceda. Yami number is 072 103 7589. Ungayibiza futhi 072 103 7589. Yes, ungayibiza dadethu. mina yami namba 069 445 9983 Phinde futhi 069 445 9983. Siyabonga kakhulu babukeli bethu emakhaya ngiphinde futhi ngibonga le number abazali abafike lapha phakathi kwethu ngiyathemba ukuthi bazosizakala futhi bazosizakala ngeqiniso. Siyabonga kakhulu nkosibusise nibe nobusuku buhle ngiphinde futhi ngixolise ngokunibambezela kunjalo ke manifuna usizwa izinto ngezihlangane siyabonga nje ukuthi nibekezelile nihambe kahle masaniphinda ekhaya nisale kahle.